Yes, reka tugusuhuza twifurize ibihe byiza udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Rwanda Burundi Updates n'amakuru agezweho muri iki gitondo. Turi tariki 7 z'ukwezi kwa 11 2025. Niba usanzwe udukurikira ari ukaba utarakora subscribe kugira ngo amakuru utegura umunsi ku wundi ujye ubona uri uwa mbere. Ntabwo bigoye rero ni ukureba hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho, tigerezo gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako gakandeho kugira ngo udukurikira umunsi ku wundi. Kuri uyu munsi rero hari inkuru ibabaje cyane y'abana b'abanyeshuri batoya bari muri bisi y'abanyeshuri rero bakorewe urugomo n'abafundi bubakaga. Turaje tukubwire iby'iyi nkuru. Aba bana rero harimo abakomeretse mu buryo bukomeye, ababyeyi batanze ibitekerezo bitandukanye n'abantu benshi ku nkoranyambaga bagiye zitandukanye bagiye bavuga byinshi kuri aya makuru. Rero turifuza kugezaho iyi nkuru mu buryo burambuye, tukubwire se n'iki cyabiteye kugira ngo bano bana bakomeretswe bigeze aha ngaha. Ese n'iki cyabiteye kugira ngo bano bafundi barakare ku buryo bamena ibirahure by'imodoka yari itwaye abana bavanywe ku ishuri. Tudatinze reka tukugezeho n'indi nkuru, ariko mbere yuko tukugezaho iyi, umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 70 birakekwa ko yari yagiye kunywera mu kabari, yasanzwe mu bwiherero bw'ako kabari yapfuye, umurambo we ucuramye mu bwiherero, bikekwa ko yishwe. Amakuru yaje ko yamenyekana nuko nyakwigendera yasanzwe mu bwiherero bw'akabari k'Ikigage gaherereye mu mudugudu wa Rukari, ni mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Sasamana mu karere ka Nyanza. Umwe mu bakurikiranye aya makuru yavuze ko bamenye inkuru mbi ahagana saa 5 z'ijoro tariki 5 ukwakira 2025. Abagezeyo basanga yapfuye, ariko uko bigaragara umurambo we warucuramye mu bwiherero, rero bigakekwa ko yajugunywemo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Sasamana Bizimana Egide yatangaje ko nyirakabari ari watanze amakuru ko mu bwiherero abonyemo umurambo w'umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 70 ari we witwa Mukarwego Hosiana. Yagize ati inzego z'umutekano n'ubuyobozi bwahawe amakuru bugezeyo busanga umurambo w'umukecuru ucuramye mu bwiherero. Inzego zibishinzwe zirimo gukora iperereza kandi umurambo wavanywe mu bwiherero. Amakuru yaje ko yamenyekana nuko nyirakabari yijyanye kuri RIB, yagerayo agiye gutanga amakuru agahita afungwa. Nyakwigendera yanywereye muri aka kabari tariki 4 Ugushyingo 2025, ari nabwo abaturanyi be bamuherukaga. Mu bafunzwe kandi harimo abakekwaho ko basangiye nawe, gusa iperereza rikaba rikomeje. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Rubavu rukurikiranye umusore w'imyaka 27 y'amavuko wishe se umubyara akoresheje ibuye, amuhoye ko yahinze umurima yamuhaye. Icyaha akurikiranyweho yagikoze tariki 17 Nzeri 2025 mu mudugudu wa Gikombe na akagari ka Kareba, umurenge wa Jenda mu karere ka Nyabihu. Ubwo yatahaga yagera mu rugo agasanga se umubyara yahinze umurima yari yamugabiye cyangwa yari yamuhaye, niko kumwadukira akamukubita hasi, afata ibuye ari mukubita inshuro 3 mu mutwe ahita apfa. Mu bwibazwa rye nk'uko bitangazwa n'ubushinjacyaha bukuru, uregwa yemera icyaha avuga ko yakubise se ibuye mu mutwe inshuro zigera kuri 3 agapfa. Asobanura ko yabitewe nuko yamuhaye umurima hanyuma agasanga yawuhinze. Icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake uyu musore akurikiranyweho giteganywa kandi kigahanishwa ingingo y'107 y'itegeko nimero 38 akarongo kaberamye rya 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, n'ikimuhama azahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Naho ku yindi nkuru ivuga ko mu karere ka Kicukiro habereye igikorwa cy'urugomo cyatunguye benshi ndetse kikababaza abatari bake, ubwo abafundi badukiraga imodoka irimo abanyeshuri bakayimenagura ibirahure, abana 3 bagakomereka. Ibi byabereye kuri wa kane tariki 6 Ugushyingo nijoro mu mudugudu wa
wa Kinyana mu kagari ka Ntunga mu murenge wa Gahanga ni mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Amakuru avuga ko intandaro y'uku kutumvikana hagati y'umushoferi wari utwaye imodoka y'abanyeshuri biga muri Mary Southern's International School nuko yagonze ijerekani y'abo bafundi aho bubakaga. Uwo mushoferi yagonze ijerekani arigendera, avuga ko bari bayiteretse mu muhanda, hanyuma agarutse asanga bamuteze, batangira kumenagura ibirahure by'imodoka. Ababibonye banenze imyitwarire y'abo bafundi bavuga ko nta mpamvu yagombaga gutuma bakorera urugomo bariya bana, nubwo umushoferi nawe yagombaga kuba yahagaze akimara kubona ko hari icyo yangije nk'uko amategeko y'umuhanda abitegeka, bakaba babiganiraho bigakemuka, ariko abana ntibakomeretswe cyangwa se ngo bahohoterwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge w'akagari ka Ntunga witwa Umutoni Vestine avuga ko bamwe mu bakekwaho uruhare rw'urugomo kuri ubu ngubu bafashwe. Yagize ati abakoze urwo rugomo bamenyekanye, barimo n'abafashwe, naho mu bana bakomeretse rero harimo abavandimwe bakomeretse ku mutwe, ariko nabo bafashijwe kandi n'ababyeyi babo bahumurijwe. Umutoni yasabye abaturage kwirinda urugomo n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyatuma byabuza abandi umudendezo. Abafundi bakekwaho kugira uruhare muri urwo rugomo bacumbikiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Naho ku yindi nkuru twifuje kubagezaho muri iki gitondo, mu cyumba cy'iburanisha cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye kuri wa kabiri haburanishijwe urubanza ubushinjacyaha buregamo umugabo w'imyaka 42 y'amavuko ukekwaho kwica umugore we w'imyaka 39 amutemye ijosi. Icyaha cyakozwe tariki 8 Nzeri 2025 ahagana saa sita z'ijoro mu mudugudu wa Ruhuha ni mu kagari ka Gakoma mu murenge wa Mamba ho mu karere ka Gisagara mu cyumba aho bari baryamye. Mwiburanisha nk'uko iyi nkuru tuyikesha ubushinjacyaha bukuru ivuga, uregwa yaburanye yemera icyaha, asobanura ko ubwo bari baryamye batonganye maze agira umujinya yegera umuhoro wari wegamye cyangwa se ugitse ku rukuta, amutema ijosi ahita apfa. Yavuze ko yabitewe nuko yari yamuciye inyuma ndetse akanamutuka ngo ni imbwa y'umugabo. Rero yaburanye bisabira imbabazi. Ubushinjacyaha bwamusabiye igihano cy'igifungo cya burundu hashingiwe ku ngingo y'107 y'itegeko nimero 38 akarongo kaberamye rya 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Urubanza rwapfundikiwe ruzasomwa tariki 10 Ugushyingo 2025 isaha ya saa 5 z'amanywa. Tubabwire yuko umunyamakuru Jean Pierre Kagabo yamaze gusezera urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Yaramazeho imyaka isaga 22 akorera iki kigo. Kagabo yari umukozi wa RBA kuva 2003, ubwo rero iki kigo cyari kikiri Orenforo. Iki kigo yagihagarariye i Nyamagabe na Nyaruguru kuva 2010, ahamara imyaka 3. Muri 2013 yemererwa ku cyicaro gikuru cya Radio Rwanda. Uyu munyamakuru yatangaje ko yahisemo kugisezera kuko yabonye akazi ahandi. Avuga kandi ko mu myaka yose yakoreye RBA icyamushimije ari uko yagiriwe amahirwe yo kwakira Perezida Paul Kagame mu kiganiro. Yabwiye ikinyamakuru igihe ati ntabwo nakwibagirwa kwakira umukuru w'igihugu kubera ko mu itangazamakuru ari ikintu gikomeye cyane. Uretse iyi ntambwe, Kagabo avuga ko muri byinshi atazibagirwa harimo ariwe gahunda yo guhuza umuntu wagiye hanze ya radiyo cyangwa se kuri tele, radiyo iri gukorera mu gace runaka na radiyo yo ku cyicaro, niwe byatangiriyeho. Niko rero uyu mugabo yaje kuvuga ko iri mu ntambwe yateye. Ikindi ni inkuru z'ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Central Africa, cyane cyane mu gace ka Cabo Delgado n'ibindi. Kagabo yashimangiye ko
hagiye atari ikigo cy'itangazamakuru ariko azakomeza kukigaragaramo binyuze mu buryo bw'itangazamakuru rigezweho rya podcast. Naho ku yandi makuru twaguteguriye muri iki gitondo, reka tubabwire ko mu karere ka Muhanga ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bukurikiranye umusore w'imyaka 26. Ni umusore wabyaye umwana, urumva yamubyaye afite imyaka 20. Kuri ubu ngubu rero uyu mwana afite imyaka 6, papa we nawe afite imyaka 26. Rero uyu mugabo yasigiwe uyu mwana n'umugore we, akajya amufata ku ngufu buri joro. Rero kuri ubu ngubu yafashwe ndetse birimo biravuga ko yamaze kugezwa mu bushinjacyaha. Turaje tubigarukeho 5 kuri 5 ntujye kure, ariko mbere yuko tukugezaho iyo nkuru, reka twubwire ko inzego z'umutekano zo mu karere ka Nyamasheke zataye muri yombi abantu 5 bo mu murenge wa Bushenge, bakaba bakurikiranyweho kunyereza ibiro bigera kuri 50 bya kawunga yari igenewe kugaburirwa abana biga mu ishuri ribanza rya Nyarutovu. Abatawe muri yombi barimo abatetsi 2 bo kuri iryo shuri, abanyonzi 2 n'umucuruzi 1. Bafashwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane kuri wa kabiri tariki 4 Ugushyingo, ubwo abanyonzi 2 bari batwaye imifuka ya kawunga itamenyerewe ku isoko. Babazwa aho bayikuye, bavuga ko iturutse mu kigo cy'amashuri cya Nyarutovu. Semivumbi Samsoni ndetse na Kagibwami Emmanuel basanzwe ari abatetsi bahise bemera ubuyobozi ko ibiro 50 byafashwe bari bagiye kubigabanya ku ngano basanzwe batekera abanyeshuri, kandi ko bari babyoherereje umucuruzi wo mu murenge wa Shangi basanzwe baha ibyo bibye muri ubu buryo bakagabana amafaranga, nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenge witwa Habumugisha ya Center abivuga. Naho ku yindi nkuru twifuje kubagezaho, ni inkuru ivuga ko ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga rukurikiranye umugabo w'imyaka 26 y'amavuko akekwaho gusambanya umwana we w'umukobwa w'imyaka 6. Uregwa atuye umudugudu wa Birembo, ni mu kagari ka Mukinga, umurenge wa Nyamiyaga, mu karere ka Kamonyi. Akurikiranyweho kuba mu bihe bitandukanye yaragiye asambanya umwana we yibyariye w'imyaka igera kuri 6 y'amavuko, nyuma y'uko nyina w'uyu mwana yahukanye akamusigira. Icyaha akurikiranyweho nk'uko tubikesha ubushinjacyaha bukuru cyamenyekanye tariki 27 Ukwakira 2025, ubwo umuturanyi wabo yabonaga uyu mwana agenda nabi, yamubaza icyo yabaye, akamubwira ibyo papa we amukorera. Mu ibazwa rye uregwa yemeye ko yasambanyije umwana we ubwo yari yatashye mu ijoro yasinze, asobanura ko yabitewe n'ubusinzi. Icyaha akurikiranyweho giteganywa kandi kigahanishwa ingingo y'163 y'itegeko nimero 38/2 rya 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018, ariko iri tegeko rikaba ryarahinduwe n'ingingo ya 14 itegeko 059/2 rya 2023 ryo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2024. Iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Naramuka ahamwe n'iki cyaha, uregwa azahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Naho ku yandi makuru twaguteguriye,